Asike sithi khona ongazi ukuthi makukhulunywa ngokuhlola kusuke kuyini, besisacela ukusichazela ukuthi mangabe kuhlola kusuke kwenzelwana. Mina ngokwazi kwami dadewethu ukuhlolwa ngicabanga ukuthi kusuke kwenzela ukuthi intombazane iziphathe kahle. Ingabi nje uvanzi ukuthi kuthiwa mhlawumbe nanzi intombi kabani mhlawumbe njenganami kaSithole sekuyaziwa ukuthi kunengane lapha kaSithole vele yabo ehamba ilala na wonke umuntu. Umntombi mekusuka kuhlola ngicabanga umntombi kuyakwazi ukuthi kuqoqe ukwakhe ukuthi ungabe uvanzi yabo uhamba lokhu lalana noma uba. Uma uyintombi uvulekana nomqondo ubone nje nezinye izinto nokufunda nje into ezintsha kwezinye izintombi. Ekhuleni kwethu mina ngisamncane ke ngisangakahlali lapha ngangazi ukuthi khona intombi ekibe ndala izihambi emzini sayintombi. Lokho kusifezela kabanzi ukuthi uma usuka intombi khona nezinye izinto ezintsha ozifundayo.